Bambake sengiyavala before you start your day. Namhlanje ngicela ungivumele ngikhulume nawe ngezinto ezimbalwa okumele ufunde ukuzamukela empilweni ukuze ungeke uyithole usukhathazekile, ukuze ungazi uyithole usunama heartbreak, uyithole usuphatheke kabe. Kunezinto ezimbalwa okumele ufunde nje ukuzamukela ukuze uzokwazi ukuthi uphile kahle, uqhubeke nohambo lwakho lwempilo. Number 1, kumele ufunde ukwamukela nokukwazi ukuthi empilweni akusibona bonke abantu abazokuthanda, akusibona bonke abantu abazokujabulela. Khona abanye nje abayokubona nje bevele beze bengakuthandisisi kahle. Yiqiniso leli empilweni kumele ulazi futhi ulamukele ukuthi bakhona laba abazokuthanda, kukhona labo uyothi mawuqhamuka bejabule, bekwange, bekhage, besho zonke izinto ezinhle. Kodwa khona abanye nje oyothi ungenzanga lutho, ungakhulumanga lutho, lingekho nezolushilo, kungekho nento abayaziyo ngawe, kodwa bevele bengakuthandi. Hayi ngoba kukhona okubi ngawe, hayi ngoba wena mhlawumbe unezinto ezimbi ezithene kuwe. Yiqiniso nje lempilo ukuthi abantu angeke beze bekuthande bonke. Khona abanye abayokuthanda kodwa khona abanye abangeke bekuthande, hayi ngoba kukhona ukuthile okwenzile, abakuthandi nje ngoba impilo injalo. Ngeke bekuthande bonke abantu njengemali. Yiqiniso lelo kumele ulamukele, kumele ulazi ukuthi kwesinye isikhathi nje abantu bayovele nje bengakuthandi ingekho nento oyenzile. Elinye iqiniso kumele ulifunde nokufunde ukulamukela empilweni yakho. You must understand ukuthi if you want to succeed in anything in life, kumele ukufunde ukubekezela. Abantu abakwazi ukubekezela, abantu abakwazi ukufinyelela eindaweni ezingcono naseindaweni ezinkulu zempilo. Kodwa abantu abasheshe bephosa ithawula behlule ukubekezela, baluza izinto ezinkulu bebengayithola kodwa bahlulwe ukuthi abakwazanga ukuthi bebekezele. Kujwayele ukuthi ubekezele ukuze ukwazi ukufinyelela la khona ofuna ukufika khona futhi wamukele izinto ezinkulu. Uyazi ukuthi kunabantu abaluza izinto ezinkulu empilweni ngoba bahlulwa nje ukuba bekwazi ukubekezela, bahluleka ukuthi bebekezele isikhashana base balahlekelwa okukhulu. Ukubekezela kubalulekile, yikho okuyokwenza ukuba ufinyelele endaweni engcono. Akekho umuntu engezwe ngaye ophumelelile ongakazange ebekezele empilweni yakhe. Ufunde futhi ukujwayele ukuthi mawufuna ukuphumelela uyabekezelwa. Enye into kumele uyibambe empilweni ukuze uzokwazi ukuphila impilo eqondile nempilo ezoba nokuthula. Kwazi ukuthi abanye abantu bayosondela eduze kwakho ngoba kunezinto abayibenefitayo kuwe. The moment lezo zinto abayibenefitayo kuwe zaphela, nabo uyobabona benyamalala. Kunabanye abantu abaseduze kwakho ngoba kunezinto abayithola kuwe. Mawufuna ukubona lokhu ngelinye ilanga nje okuvuke bese uvala lezi zinto abayithola kuwe, ubone ukuthi bayoqhubeka yini babe khona ngoba abanye baba seduze kwakho as long as kusekhona ama benefit abawathola kuwena. But the moment lawo ma benefit aphela, nabo bayohamba. Abanye baba seduze kwakho ngoba usene salary, the moment isalary yaphela nabo bayabaleka. Abanye baba seduze kwakho as long as kusekhona ifame eduze kwakho, once yaphela nabo bayasuka. Yiqiniso lempilo lelo kumele ulazi ngoba abanye bayoba nawe ngoba usene emoto, the day leyo monto yasuka nabo bayohamba nayo. Usiyabona ukuthi akusibo bonke abaseduze kwakho ngoba bekuthanda, kodwa abanye baseduze kwakho ngoba khona izinto abayibenefitayo mabeseduze kwakho. Lazi leli qiniso, ulamukele ukuthi abanye bakhona ngoba khona izinto abazamukelayo empilweni yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.